Mugabane w'Uburayi n'amakuru ya za transfer Samir amakipe akomeje gusubmitinga amadosiye. Nabonye ikipe ya Man City yakaniye kuri Tijani Reinders umusore w'umu Holandi ukina ikipe ya AC Milan yanatoye nk'umukinnyi hagati mwiza muri shampiyona y'Ubutaliyano no mwaka. Birashoboka kuko hari buri ijya kureba transfer ari ibintu bitatu reba. Icyambere uva muri AC Milan ukajya muri Man City currently ni upgrade kuri kariyeri y'umukinnyi. Ikindi AC Milan ntizakina irushanwa ryo ku mugabane w'Uburayi umwaka utaha kuko izasoza inyuma y'umwanya wa 8. Bisobanuye ko umukinnyi w'umu Holandi wifuza gutera imbere yababonye kariyeri yabagize icyo akora muri kariyeri ye kujya gutozwa na Pep nawe wifuza gukomeza ekipi izakina Champions League y'umwaka utaha. Nekereza ko Tijani Reinders ku mafaranga ayagurwa yose ko yabameze ikipe ya Man City izatanga. Man City ko idashaka kugura ishaka abakinnyi benshi, no mpamvu yirinze ibintu bya Florian Wirtz kuko ibizi neza ko Florian Wirtz azagurishwa amafaranga menshi ari hejuru ya miliyoni 120 ku ikipe yose izamukura muri Leverkusen. Banze gutanga amafaranga menshi ku isoko kuko financial fair play itikomanga uko banatanze andi mafaranga arenga miliyoni 200 mu kwezi kwa mbere bagura ba Omar Marmoush, bagura ba Nicola Gonzalez, bagura uyu Kusanov n'abandi batandukanye. Nekereza ko bashaka umukinnyi w'amafaranga bake kandi Tijani miliyoni 50-60 aho ngaho AC Milan yamutanga kandi no mukinnyi mwiza nimero 8 mwiza ushaka kuba basimburana none Kevin De Bruyne ugomba gusohoka. Birashoboka mu gihe bafite Nicola Gonzalez bagara Rodri, birashoboka ko Tijani bamujyana nimero 10 ukina yegera imbere gatoya ko no umusore mwiza mu gupasa afite ama-assist menshi muri AC Milan kandi no mukinnyi navuga ko utarazamuka cyane ku buryo yumva ko ari byinshi akeneye guswitchinga kuri kariyeri ye, wakwemera gusafaringa agakora cyane mu mitoreze ya Pep Guardiola. Pep ejo bundi batsinda Bournemouth yavuze ko rwose ntabwo azagira squad nini cyane cyangwa se ntabwo azagura abakinnyi benshi. Pep utungurana cyane, abantu baravuga ngo Man City igize saison mbi wenda ku isoko igiye kugura abakinnyi benshi badasanzwe, ariko yavuze ko rwose ku isoko ntabwo azirekura cyane kuko abo yaguze abayabaguze mu Marmoush agura na Nicola Gonzalez hagati ya Marmoush wenyine kuva mu kwezi kwa mbere yamuzana nta muntu umurusha ibitego mu Bwongereza. Kuva yageraho mu kwezi kwa mbere umuntu umurusha ibitego wenyine ni Salah watsinze 10 wamaze gutsinda ibitego 8. kandi urumva ranatekereza ko badoku yazanye ntabwo ari ababyazamo icyo yabazaniye, ntabwo ari abaprofita neza ngo ababyaza umusaruro. Citizen ari umukinnyi wo kuri kabiri kuko yavuze ko kawo kabatazamutwara mu gikombe cy'isi. Iyi ni umukinnyi wo kuri kabiri Matheus Nunes agomba kugaruka hagati mu kibuga gatatu. Katija ni agakinnyi keza muri ikipe ya AC Milan kazi gukina kavansa cyane. Mwari mukomoje kuri Florian Wirtz muri Liverpool. Nabonye abantu benshi batangiye kwishimira iyi transfer bakina ivuga bavuze ngo Florian Wirtz bamuzanye Liverpool yaba ikemwe ikibazo cy'ahantu yari ikeneye umukinnyi. Sebo arababeshya, Dominic Szoboszlai arababeshya. Reba forme z'ikipe Liverpool ifite, urebe n'ukuntu Dominic Szoboszlai uruhare rw'ibitego bike muri no mwaka w'imikino. Florian Wirtz ni umukinnyi utsinda kanatanga n'ama-assist uko ikindi kai muri system ya Liverpool ikina yihuta ijyana imipira imbere yabafasha cyane. Liverpool irabizi neza ko umwaka utaha izabura Mohamed Salah imikino 10. Mohamed Salah azaza mu gikombe cya Afrika kizatangira ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 kikageza mu kwezi kwa mbere mu matariki nanone ajya kumera nkayo ngayo. Urumva bazamura imikino 10 kandi nicyo gihe Champions League zaba zigeze mu mikino ya nyuma muri League phase, nibwo azarimo za Boxing Day cyagiye abantu baba decide ama championnat uko bizagenda. Florian Wirtz umwaka ushize ndetse n'uyu nguyu numwe mu bakinnyi bagiye batsinda ibitego bijya kungana n'ama-assist. Barimo baratekereza kuzana undi mukinnyi watsinda ibitego byibura kuva ku 10 kuzamura kuburyo afasha Mohamed Salah n'abandi bakinnyi b'imbere bari Liverpool gutsinda ibitego. Florian Wirtz inyuma y'igenda rya Xabi Alonso ikipe ya Leverkusen iratakaza abakinnyi benshi kuko na Jonathan itagomba kwinjira muri Bayern n'abandi batandukanye. Nawe arifuza gusohoka ariko Leverkusen yanze kumugurisha muri Bayern, ivuga ko itagurisha mu muke ba direct. Kandi Liverpool umwaka ushize yaguze umuntu umwe witwa Mamadashvili wenyine, abandi bose no kwinjizamo na Chiesa kandi yatanze amafaranga ku isoko. Yageze kure muri Champions League, yitwaye neza muri Champions League nubwo bitari bikabije cyane, ariko urya akoreye amafaranga muri League phase n'imikino yagiye yakira na amafaranga wo winjije wakinye Champions League. Itwaye championnat n'izindi miliyoni nk'ijana yinjije mu gutwara igikombe cya shampiyona. Ayo mafaranga yose n'amafaranga batatanze ku isoko mu mwaka ushize barayatekereza nk'amafaranga ashobora kuba bayajyana ku isoko muri mwaka bakagura umukinnyi kuko Liverpool niko ikora, igura umukinnyi umuhenze ikamara nk'imyaka 2 itongeye gutanga amafaranga menshi ku isoko nkuko bari baguze ba Darwin Nunes
batekereza gusohora kuko Atletico de Madrid riserie irifuza kugura Darwin Nunez n'abandi batandukanye bashobora kuba basohokana n'uyu Marulanda usohoka gusohora akajya muri Luis Diaz ushobora gusohoka akajya muri Barcelona n'abandi batandukanye. Ntekereza ko equipe ya Liverpool iriserie kuri Florian Wirtz, ariko mu gihe Xabi Alonso yamaze gutangazwa muri Real na Real Madrid yavuze ko izagura inyenyeri imwe, yavuze ko izagura Galactico muri no mwaka makibi bose izasinyisha. Ntituramenya Xabi Alonso ashaka ko yamukonvenka akajya kwa Real. Ni ibintu bikiri muri kulisa, ariko Liverpool bateguye bid bashobora kuza kuyitanga muri Leverkusen muri bakaganira. Ikindi bura mediane ikipe Liverpool irimo Gravenberch na Makalisteri na Szoboszlai, ubona nyine hagati ya Makalisteri na Zobo bakeneye umukinnyi ukina bitandukanye nabo, kuko Makalisteri na Zobo ubona bakina ibintu bimwe bose nabo box no ngo bakeneye no nimero 10 uzamura assist akanatsinda ibitego byinshi, kuko bombi ubona ko nta assist menshi bafite ndetse n'ibitego, kandi karite za nimero 10 wundi wanyawe no kuzamura ibitego ndetse n'ama assist. Ubona rero Wirtz yatajyamo neza aje muri mediane yabikomeye cyane ubwoba. My dear friends, reba biramutse birangiye Florian Wirtz asinya mu ikipe ya Liverpool, bafite David Luiz, bafite Mo Salah, ugafata Man City aba Marmoush Man United ise ntabwo izagura Kona abanye Bruno Fernandes hari Hilal imeze nabi, izagura Matheus Cunha niwe biri mu nzira igeze kuri Liam Delap. Arsenal kuri bagiye Kores na Sesko Drigo baracyavugwa. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo igikombe kigiye nk'uku amakipe yabigoye cyane, nk'uko Arsenal irakundi igerageje bavuga ngo ntabwo byakongera kugenda nk'uku ko amakipe yagaruka ameze gutya. City izaba yarahindutse, Man U iba ya 16 izaba yarahindutse, Spurs yagiye muri Champions League izaba yarahindutse. Babikomeye cyane rero, ariko shampiyona y'Ubwongereza no mwaka yaratubeshye cyane. Amakipe ari hasi tubona nibyo wenda twabona ari guhatanira kujya muri Champions League, ariko title race yarangiye kare. Liverpool yagiye nk'ifarasi yonyine, Arsenal yabivuyemo kare ijya gushakira muri Champions League. Man United ntiyari hari, Tottenham ntiyari hari, Man City yari sinziriye, Chelsea rakiyubaka, nta kintu cyari gihari no mwaka muri shampiyona y'Ubwongereza. Kimenye amanota 83 abandi baje 99 jana na rimwe. Twamenya amakuru yuko baganira n'amakipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza City, ariko tubona mu buryo buri avance ikipe yitwa Liverpool none mu buryo ngo bwemewe n'amategeko mw'abantu mwe atera ngo Liverpool imaze gutera intambwe yumvikana cyangwa se igaragara ngo yakomanze muri Bayer Leverkusen kuri Wirtz. Florian Wirtz ikiriho kuri ubu ngubu nyuma y'uko Man City yikuye muri kuruse yo kumusinyisha, nyirango twabibabwiye abantu mu minsi yashize, nyuma y'uko Bayern irimo igenda gake mu kwishyura miliyoni 150 equipe ya Bayer Leverkusen ibishakamo, Liverpool yo yagaragaje agatoza ko yazishyura ndetse kumvikana n'umukinnyi kamuhereza ibyo ashaka. Florian Wirtz ikiriho kuri ubu ngubu ku makuru nkesha Florian Plettenberg n'umunyamakuru uri w'Umudage ufite amakuru menshi ahagije, kare Christian Falken wari wavuze ayo makuru ngarutseho hejuru, aravuga yuko uyu musore yamaze guhereza ijambo rye Liverpool uko yiteguye kuyijyamo, cyo bita verbal commitment, nukwabwira yuko ahari niba ashobora kumvikana n'ikipe ye yiteguye kuyijyamo, ndetse na Bayern yamaze kubimenyeshwa. Liverpool yaganiriye na Bayer Leverkusen no ntago baraganira, baganiriye ku makuru mfite ngewe will soon submit their offer. Baganiriye ku makuru agezwe muri kano kanya. Okay. Liverpool yavuganye na Bayer Leverkusen kuri uyu mukino. So ni ibyo ngibyo Bayern uyu munsi nayo yaganiriye na camp ya Florian Wirtz, bababwira yuko Wirtz rwose ibitekerezo bye biri kuri Liverpool kurusha kuba yaguma hariya mu gihugu cy'Ubudage. Bayern yizeraga yuko yamubona muri iyi mpeshyi cyangwa muri 2026. Urumva yo ifite option ebyiri, ko yamubona muri iyi mpeshyi cyangwa 2026, ariko bijyanye n'uyu musore utekereza ko ashobora kumva itajya muri equipe ikahita inamuhereza umwanya ubanza mu buryo bwihuse. Ngira ngo tugeze kubisesengura cyane hano, tusesengura transfer ye muri Bayern, yasangayo Jamal Musiala, bikaba ngombwa ko bamuhengeka, ashobora kuba atabikunda. Ariko muri Liverpool arasanga yande Liverpool kuri nimero 10 Dominico Szoboszlai ntamurusha. Jonathan wowe witwa ta amakuru mbonye mu kanya gato bisa nkaho birangiye mu by'ukuri uyu muvandimwe ngo yanze kuva mu gihugu cy'Ubudage agiye mu kipe ko mu gihugu cy'Ubudage. Abandi badage benshi umudage w'umwirabura akinaga ikipe ya Leverkusen umutoza wese uzaza azubaka ibintu bishyashya. Yego ko buriya iyi Leverkusen ni Alonso yubatse kuko ndumva yari injira abakinnyi barenga 8 ahagera Jonathan Ta umukinnyi w'ikipe nationale. Bayern bundi sabwa ifatwa nk'ikipe nationale n'ubundi
nka Academia Nationale Yeah. asoje amasezerano. Ntekereza ko nk'umukinnyi wese wakina ikipe y'igihugu y'Ubudage aba natekereza ko yagakwiriye kuba najya no mu ikipe ya Bayern kuko birahura cyane. Kuri Leverkusen igiye kuzana umutoza mushyashya, hari abakinnyi avuga ngo bari bamaze kuba nk'ama permanent starter, niba Florian Wirtz agomba gusohoka, niba Jonathan itasohotse, bwo wenda nka Granit utagifite Granit wenda nasubira azasubira mu makipe yo mu Suisse, hari simbizi simbona hari ahandi hantu heza ikipe yamwifuza. Igihe hari Jonathan itakujya muri defense ya Bayern, ni ngombwa kuko Bayern ifite ikibazo muri defense. Apari ibibazo by'imvune zigenda zigaruka na karite na confiance ubona ari nkeya, ko uribaza nka Kim Min-jae wo mukore yavuye muri Napoli ejo bundi, sintekereza ko ariwe waza kuyobora defense yabo. Baguze uyu musore Delight, bisa nkaho byanze ntibyakunda. Jonathan itanga umuntu wari muri form unabanzamo muri equipe nationale, asanzemo abandi bantu bakinira muri equipe nationale. Ntekereza ko bakomerezaho bakaba bakora groupe nziza, n'umukinnyi wo kuza kuba imyaka 3 cyangwa 4 myiza, ubundi bagategura undi mu defense uzaba hari ku isoko. Hanyuma durakurikije mu by'ukuri, reka mvuge imyaka mfate imyaka 3, mfate wa mwaka bagitwaye ku munota wa nyuma cha Dortmund, mfate mwaka ushize wa Tuchel, ubwo navuga umwaka mwiza wa Xabi Alonso, ndetse n'umwaka batwayemo Ligue des Champions. Still ni Bayern nziza imbere mu gihugu, ariko ku rwego mpuzamahanga ntabwo ari ya Bayern yaba Philippe Lam, ntabwo ari ya Bayern nziza yaba Toni Kroos cyangwa se yabari ni ejo bundi yaba ni ntabwo ari nziza mu gihugu. Bayern kugira ngo igire umwaka mwiza y'imikino imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, ugiye kureba defense bafite, byanze bako defense nzigirwa n'umuzamu mwiza, kagirwa n'abakaseri beza. Jonathan ku myaka afite muri kano kanya niwe mwiza uri mu gihugu cy'Ubudage kurusha abandi bose, cyangwa Bayern irashaka gufixinga umwaka mwiza w'imikino ariko itarebye kuri future igihe kirekire? Kuri Jonathan si imyaka 29 ishyira 30, niyo myaka arimo. Kuri equipe nka Bayern, Mbappe na Samuel nekereza ko igeze mu bihe byo gukenera ubunararibonye, cyo twita ubunararibonye. Nibura umuntu ubonye byinshi, wabonye byinshi, nubwo ifitemo abakinnyi bafite experience, ariko benshi barimo baragenda bayisohokamo. Thomas Muller aragiye, Manuel Neuer buriya nawe si umuntu mbara hari igihe kinini, ntabwo azagenda bigenze bite nawe igihe azabishakira, nawe sinzi buriya azabitekerezaho, ariko nawe ntekereza ko mu gihe runaka azaba agiye. Vincent Kompany muri Bayern ye muri no mwaka w'imikino, ni equipe twabonye mbere na mbere iburi ibisubizo muri defense mu bihe bigiye bitandukanye ko ibibazo by'imvune nyinshi, kugira ngo Samir yabigarutseho cyane. Ni equipe muri Champions League muri match 14 yakinnye yinjijwe ibitego 18, ni ibitego byinshi kuri equipe nka Bayern y'abakinnyi hakinisha, ariko ni ibitego byinshi kuri equipe nka Bayern nyine. Ibitego 18 muri match 14 muri champion yabitamiye bihagije. No muri championnat nubwo nabonye tari bibi cyane, ariko bakora beta kuko ni 32 muri match 34. Kuri equipe yatwaye igikombe bari byinshi dera. Ni byinshi. Clean sheet 16. So ni byinshi kuko hari nk'ama equipe twabonye yinjijwe bice cyane. Nese Napoli ndusanze ari 22. Napoli yinjijwe 22. Kandi champion y'Ubutaliyani ikomeye kuruta y'Ubudage. Niho kuri. So nekereza ko kuri Jonathan Tah iriya groupe bamwubakiraho akabahereza imyaka 3-4 myiza, bakaba bitonda bagashaka umudefenseur mwiza ku isoko, kuko nanone Mbappe umudefenseur nka Jonathan Tah wo gutakaza mu gihe kuri equipe nka Bayern ari muri championnat ayimenyereye. Jonathan Tah n'umuntu wakugurira igihe cyo kwitonda ukarema umudefenseur wundi mu gihe kiri imbere, cyangwa se mbona bizeye ko umudefenseur wo mu France azababera mwiza, barabyizeye, bahora babyizera. Upamecano. So Upamecano ni umuntu twabonye yuko we na Kim Min-jae nta muyobozi urimo, ariko tashobora kuridinga iriya defense akabahereza ubwo bunararibonye n'iyo composure ye, yahuza nande mu bahari akaba yabafasha. yahuza na Upamecano. Yahuza na Upamecano kuko yahuza na Upamecano kuko ntuze Upamecano ni umuntu w'amadueli menshi cyane, tano umustoperi, umuntu ukinisha ubwenge nyine, no mu zigukinisha nubwo aniyangaja, ariko nabonye ari umuntu ukinisha
connaissance mu mutwe cyane nyine kuri zona cyane mu mikinire cyane hari nyine akinisha akaryo ariko agiramo agira n'izo physique ikiza kindi kirimo ntahinduye shampiyona yego udahinduye shampiyona asanzemo abandi bantu bari hagati ya 7 n'8 bahurira muri equipe nationale ntabwo bimugora nta mwanya wo kwiyadabuta akenera icyakenera no guhindura jezi no kumenya code ya conduite yo muri Bayani nta kindi kandi kiza kuri iki gihe cy'amafaranga yabuze Bayani maze iminsi ihomba cyane wa defense 70 ingaye ikarangira badatanze umusaruro umuntu uboneye ubuntu biba ari ikindi kintu savinze mu bijyanye n'amafaranga buri niba ari n'undi mu defense ari kubona abo ba Mistayete bari muri za Stuttgart n'abande bakaba batangira kumuha umwanya yego kuko Jonathan ta imyaka 3 cyangwa inde kireka gize ibibazo by'imvune nta kintu mbona cyabuza Jonathan ta kwitwara neza muri Bayani yagiye muri Leverkusen akitwara neza arabanza bo muri National y'Ubudage kuza muri Bayani nta tandukano riba ririmo ntekereza ko no mu gihe kiwenda nko mu myaka 2 cyangwa 3 mu defense uzazamuka Bayani izajya kumureba yitonze bishobora kubaho igihe. Hanyuma Samir, ekipe ya Napoli yarayegukanye igikombe cya shampiyona. Scott McTominay waherukaga ejo bundi muri Manchester United, ikipe itameze neza cyane akagurishwa nawe atabyiyumvamo, niwe atoye nk'umukinnyi mwiza cyane muri Serie A. Napoli ni ikipe mu by'ukuri yakomeje kugaragaza imbaraga z'umutima, ariko byarinze gutwara nyine ko bagera ku munsi wa nyuma kugira ngo hamenyekane ikipe itwara igikombe. Toza ukomeye w'ikipe ya Napoli wahinduye ekipe nyuma gutwara igikombe cya shampiyona cya 2022-2023. Ekipe ya Napoli yatakaje umutoza Luciano Spalletti, nyurwamo n'abatoza batandukanye bisa nkaho byanze. Umwaka ushize yasoreje ku mwanya wa 10. Aravuga ati ni ikipe nasanze yaratakaje icyizere hafi ya 0. Ati ntabwo twavuga ko yari ifite icyizere nk'iki kipe ya nyuma, ariko byibura byasaga nabyo kuko habura ibyumweru 2 ngo shampiyona itangire bakiye match amicale na Girona ibatsinda ibitego 2 kubusa. Batangiye shampiyona batsindwa na Hellas Verona n'ibitego 3 kubusa. Aravuga ati ikipe ati nabonye ishonga ati nk'urubura rugeze ku zuba. Ati ikipe rwose yari hasi, ariko mu rwego rwo kugira ngo ase nkaho yitegura no mugabo wayihinduye ku rwego rufatika kuko yongeremo abakinnyi benshi, duhereye kuri aba ba David Neres yinjijemo, Lukaku, Scott McTominay, Billy Grimo, Philip Billing, abakinnyi batandukanye. Hanyuma babakinnyi biyumvagamo nk'abakinnyi bafite big head cyangwa se bamaze kuruta ekipe ba Victor Osimhen, arabarekura yashana kurekura Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Nyuma gutsindwa umukino wa mbere Hellas Verona bahise bakubita imikino 12 badatsinzwe ikipe ya Napoli. Hanyuma batsindwa indi mikino, ariko mu kwezi kwa batangiye ukwezi kwa mbere baje gutakaza umukino nyuma y'igendo rya Kvaratskhelia, barangira basanga bongeye gukubita indi mikino 12 batakajemo umukino umwe wonyine muri mu mpera za shampiyona. Ne ekipe ya Napoli navuga ko ibyikoze byose nakazi gakomeye ko mutoza Antonio Conte watwaye shampiyona 3 muri Juventus, agatwara shampiyona muri Inter, akabatwaye shampiyona muri Napoli ndetse no muri Chelsea yitwayemo. Navuga ko ibintu byose iki gikombe batwaye ni ibintu byose bikozwe na Ancelotti, I mean na Antonio Conte, kuko yarayihinduye mu buryo bufatika, avanamo abakinnyi biyumvaga nk'abakinnyi bamaze kugira urwego rwo hejuru, azana abandi bakinnyi bagifite inyota guhera kwa ba Scott McTominay watoye nk'umukinnyi wa saison kugera kuri ba David Neres n'abandi batandukanye. Ngira ngo Antonio Conte agaragaje ko ari umutoza uzi gutwara ibikombe bya shampiyona, neba ageje ibikombe 6 harimo binatwaye mu makipe atandukanye, muri Juventus 3, muri Inter igikombe, muri Napoli igikombe, no muri Chelsea ariko na yamunaniye muri Spurs no byamunaniye ko naho yarananijwe. Ubona ko umutoza Antonio Conte ni umwe mu batoza bazi ku managinga ino sprint ya nyuma, kuko hari igihe cyagize tubona ko Inter izatwara igikombe cya shampiyona, ubona rwose nayoboye cyo giye ku mugabane burayi gukubita haba muri Champions League no mu rugo, ubona ko ari izagitwara, haza kuzamo na za Atalanta, icyo gihe Napoli ya 3. Ariko umutoza Antonio Conte ntabwo yacitse intege, ahubwo yagerageje gutsinda umukino ku mukino kugira ngo akomeze gukurikira ikipe ya Inter de Milan. Hanyuma aza no guprofitira ku makosa ikipe ya Inter yakoze muri weekend ishize, inganya umukino na Lazio Roma ibitego 2-2. Ntekereza ko icyo gihe afata umwanya wa mbere kuza gutsinda umukino wa nyuma byagaragaraga cyane ari mu rugo gutsinda Cagliari. Hanyuma Antonio Conte uburyo n'umutoza
aho ugira ijisho ry'abakinnyi urebye uburyo yarebye nk'uyu Scott akamuvana muri Man U adakina akaza akamushyira muri Mediane, icyo gihe yaje asangamo Zambo Anguissa amushyira imbere ye, urumva bakinaga abakaseri babiri, ariko icyo Scott akora we no gukina nka box to box cyangwa se azamura umupira akinisha na ekipe, bakagira n'akapeti ka Bill Gilmour bavanye mu ikipe ya Chelsea, ngira ngo yazamukiye mu ikipe ya Chelsea, hanyuma akanabona ko Romelu Lukaku ari umwe mu bataka bamusimburira Victor Osimhen kugira ngo amutsindire ibitego, ni nawe azi igitego cya kabiri. Ubona nyine Antonio Conte we ashobora kugira groupe ntoya, ariko kubera experience afite gutsinda match kuri match cyangwa se ku managinga win bikamworohera cyane, nk'ubu atwaye igikombe arusha ikipe ya Inter de Milan inota rimwe, bigaragaza uburyo yakubanye nayo cyane, kandi mu by'ukuri yari muri imbere ikipe ya Simone Inzaghi inafite ibibazo kwishora no gutakaza ibikombe bibiri mu gihe kimwe. Felicitation kuri Antonio Conte rero, igikombe cya gatandatu atwaye mu by'ukuri yakimeritaga, urebye imikino akinnye muri izimena za shampiyona byagaragaza urwego yazamuye ikipe. Ubwo Napoli muri myaka nk'itanu ibonyemo ibikombe bibiri, ni byiza cyane kuri ikipe ya Napoli. Muri era ya Maradona batwaye ibikombe bibiri, niyo mpamvu uriya Maradona ba Napolite bamukunda kuko yayigezemo, babaha igikombe cya shampiyona 8-6-8-7 abaha n'icyo muri 1990, nta kindi gikombe bagiraga, bategereje indi myaka 33 kugira ngo batware igikombe. Batwaye bari kumwe n'umutoza Luciano Spalletti, ari kumwe n'aba ba Victor Osimhen, ba Kivisha, ariko bari yarabarekuye. Antonio Conte akigera yahise abarekura, yarekuye ba Victor Osimhen mu kwezi kwa 8, mu kwezi kwa mbere arekura Kivisha, ariko mu mikino 23 isoza shampiyona batsinzwe umukino umwe wonyine. Na equipe navuga ko Antonio Conte ahinduye ku buryo bugaragara, kuko yaguze abakinnyi benshi bavuye muri shampiyona y'Ubwongereza, kandi ubona basa nk'abitakarije icyizere, uhereye kuri aba Philip Billing bavuye muri za Bournemouth atari babona umwanya wo gukina, aba Scott, ba Bill Gilmour bavuye muri Brighton, n'abandi bakinnyi batandukanye yagiye yinjiza muri equipe. Ntekereza ko Antonio Conte akoze akazi Napoli ivuye ku mwanya wa 10 tariki y'umukino wo ku mugabane w'Uburayi, yatangira shampiyona yahise ivanwamo n'ikipe yitwa Modena bakiri muri raundi zo hasi muri Coppa Italia. Abantu benshi bavuga ati Antonio Conte noneho bigenze bite, ariko ahita afatira hatsinda imikino 10 yikurikiranya, arongera atakaza mu kwezi kwa 12 arimo igenda rya Bakivisha, ariko asa nkaho yongeye kugora ekipe ya Napoli. Ntekereza ko aba Napolite bakwicara bakishima kuko batsinze Inter, nayo yagize amakosa menshi, ko Inter y'umwaka nayo yabaye ekipe niba mu mikino 37 imaze kwinjizwa ibitego 32, ni igisobanuro cyanya cyo kare ekipe yatsinzwe yinjijwe ibitego byinshi, ya defense yabo ntabwo ikiri compact. Hari imikino myinshi wakwibuka bananiye gutsinda ikipe ya Lazio mukino heruka, bayiyoboranye umukino kujya ku minota 90. Mbere yaho mu mikino y'ibirane batsinzwe n'ikipe ya Fiorentina, wareba ukuntu muri Coppa Italia barimo baratsindwa na za AC Milan. Napoli ko yari imbere mu gihugu, nta handi hantu ikina, yaravuye mu gikombe cy'igihugu ikavamo kare, igasigara ifokasinze kuri shampiyona cyane, ikina rimwe mu cyumweru. Ntekereza ko ari kimwe mu bintu biyitwaye kuri swadi yabo ntoya. Antonio Conte akagira umwanya uhagije wo gukoresha imyitozo no kuganiriza abakinnyi be, ategura umukino umwe mu cyumweru mu gihe abandi bari busy bategura imikino myinshi, ama Champions League n'ibindi bitandukanye. Abantu barahita bibaza bivuze iki ku ikipe ya Inter de Milan? Ntabwo bivuze ko noneho Paris Saint-Germain bagomba kwitegura mu bundi buryo budasanzwe, kuko nta kindi kintu cyo kuramira muri uyu mwaka? Muraruma ni bibi cyane mu buryo bwa morale ku ikipe Inter de Milan. Bifuzaga byibura gukora double, kwegukana igikombe cya shampiyona na UEFA Champions League. Urabizi ko batakaje igikombe cya Coppa Italia, bavamo muri kimwe cya kabiri kirangiza, ntabwo bagize ku mukino wa nyuma. Ubwo umutoza Simone Inzaghi yifuzaga treble cyangwa se ibikombe bitatu. Icyo gihe avamo yabonaga byibura bishoboka ko shampiyona na UEFA Champions League yakukuza. Ageze mu minsi ya nyuma byose bigishoboka, ariko umuntu yavuga ko binashoboka cyane kubitakaza byombi, kandi mu gihe kitarenze n'ukwezi, gutakaza shampiyona ndetse n'umukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Hanyuma ubwo arabibona ko kugira ngo asevinge sezo ye, umutoza Simone Inzaghi asigaje UEFA Champions League. Yakoze akazi keza cyane muri iyi shampiyona yabo ndetse no ku mugabane w'Uburayi, kuyobora Serie A nubwo atayitwa ariko arayiyoboye. Hanyuma akora akazi gakomeye cyane kuvanamo FC Barcelona. Ubwo ntekereza ko urebye ukuntu ahanganye na Napoli bikaranye mutwaye igikombe, urebye n'ukuntu yahanganye muri UEFA Champions League akavanamo Barcelona, birangira atwaye igikombe cya UEFA Champions League, umuntu yavuga ko Inter de Milan yabigize saison mbi, kandi mu by'ukuri yari yatanze ibimenyetso ko yagira saison nziza. Vuga ngo agiye gutegura match ya PSG, match ikomeye cyane, bazakina ku tariki 30 baratekereza 31 basoza Champions League. Baratekereza ko aramutse yegukanye Champions League saison yabaye nziza. Nta n'umuntu wakibuka ko babuze igikombe cya shampiyona. Nayo bashaka cyane, bafokasinzeho cyane. Bano barawutaro baramurakariye avanwa n'ikipe ya Atletico de Madrid umwaka ushize,
nubwo yatwaye igikombe cya shampiyona cya 20 kibahesha akanyenyeri ka kabiri kuko bari mu Butaliyani iyo utwaye ibikombe 10 bya shampiyona wambara akanyenyeri kamwe niyo mpamvu ubona AC Milan yambara kamwe hanyuma Juventus ikambara dutatu kuko ifite 36 AC Milan yambara kamwe nta n'indi kipe yemera akanyenyeri ndakeka kuko AC Milan ifite 19 Napoli igize 4 Inter igize 20 niyo mpamvu ushize yambaye akanyenyeri ka kabiri ubushize baramurakari kuko bakiye finale yari yabanje batsindwa na Man City bakumva ko ikipe ari bubase ya rivals ikasubira kuri finale ya Champions League atwaye Champions League yabayansirikiye ibihe bibi byose Inter yagize muri no mwaka kandi afite adversaire ugoranye kuko iyo kipe ya Paris Saint-Germain ni mini Barca urebye uburyo ikina kandi yagowe cyane ikipe ya Barcelona yatsinze ibitego 3 arayimwishyura banganya 3-3 defense yatsinze 4-3 bivuze ngo defense ntabwo ikimufasha no mpamvu Inter yi prononce kavango uyu mwaka barasinyisha abakinyi 4 kandi bari ku rwego rwo kubanza mu kibuga bisobanuye ko Inter nayo bibona ko Swad birashaje irakuze cyane ni nimwe mu Swad afite impuzandengo y'imyaka myinshi hafi imyaka 31 n'ibice nka 5 gutyo kwako bafite abakinyi benshi bakuru nekereza ko match ya Champions League ni match imwe aramutse ayitwaye yaba azanye ikintu gikomeye muri Inter kuko imaze imyaka 15 idatwara Champions League